Бу киһере барыта Сергей Сеңәре көрөр ат сиедере симәген Норот усуран оңхугун мастера Айтарина Голикова 2012 сылтан сагалан бара наспыт сылга бүтербит. 5 сыл тухары элитинер арбакка хас бирди огуруну ааган суоттан өңүн жүһүнүн жүйөрелен тулууру жулууру эрейер үгү сүрени көрсүбүт. Айтарина Наримановна бейте идетинен улус үреган салатыгар экономияден үлелир. Иллен кемигер огурунан истенерин иете огордагына үреппит. Тулуян олар оққанады. Оны мүйде болу ойын тұран оннаманны хүйлен баран кәлі қайымер хата болған, хатабат болаған олаған. Түргені беремәккен. Онтын жакарата 200 час олар оққанады бастары да үйренер олаған. Отчоғынарын ады көскір. Айталина оңохуктан сағалырыгар өңүн жүһүнүн сөпкө жүйөрелиригер кергенигер Борис Николаевичка сүбелеттерер. Оңохук силига ситтегіне бастакынан эме киньяха көрдөрөр. Сүбелер, меха томен нады бола курук көмірер. Курук көмірер. Нар кені өйен білді. Өйттер, оны кені өбілер. Мен тоғымыр, манны тәріктен на өбілер. Гылағата Борис Николаевич эме аяр тутар жоғырдақ мас уха. Кергенигер быстапқаларга кыттарыгар анал остоллары оңыран бербит. Аны сақалғы остолу ихигер малугаргына жағықтан оңыр бұтын Айтарина оютун хорын түхерен краскалдыра қалбыт. Борис Николаевич жетігер мағығын мебелін оннугар бейті оңырын ордорор. Кем бары үлелен сөп? Эбелиңе станогына. Материал бар сатыланар, оны қолуыра толну мохаранада. Станок оңырыр основном. Антон, конечно, творческий выраргол не каждому дано. Оно атанай хабяте хайыр, имбир, алайыр. Он творческий кихатын болар. Бу курдук айыр куттаак жие керген өбүгелербит хаалларбыт бай культураларыгар терегарен бар жоңго керени үтүөнү үксетелдер. Парасковья Татаринова, Кентий Винокуров, Саха телевидениете, Татта.